le paite ho paka Yesu Krista min hon sawin sibai kan boki nun tunia pathianin damna phat pha apvin athute sim theile pathian tu hinga holim theina phat pha apio huyung bu paka Yesu Krista min thangwan min lang video masalam ho a nei ho nei hin don but na ho tuteng le pathian thu a nei hin tir kho na ho pathiani bu na ho zo sia ki pa thu ka hin sen kin hilama ko na kadei pen chu pathian thu ta ai hol do diu ti hi hin thu pi za chom chom pin tha na lam se jovin chobana baptisma chu ip ham baptisma chu Bible in ipza chan ngai ham ati seita rin iseita bangovin baptisma changdinga chu ip ta san ngai ham tuteng lemin ata san na hi le lung hei na chu ip ham lunga hei chai teng le baptisma chu koimina chanding ham ti jong chu imaba ong na lai hi je en hiti ho chu pathianin pha asa dung zuya isei khom pe divin koyutivin dunia hichi ho topic kala chun hichi sermon khat kain zep nomin hichi chu nang hon jong taw na to thu a lungil ta jenga pathin thu ai ki pol khom na wa gelin anangai dingin paka Jesu minin kan te movin loile golte kala la chu ta asa damlo na jein lup namuna ko na pathin tu sei ho anangai jive ti ho yong kana hein ye chun ti ho dap tas dam lo puma num ho zo se nga jong paka Yesu Krista mina damna alun te dingin taw na kan ei jingin pathin thu tu ni ai ga ngai thla ding win korin thot khat na bungsom le bunga chang khat na thu hi pathin nu the nga jui ti ve korin thot khat na bungsom le bunga chang khat na pa na hin vo so pite ka het sa na hi ve na zauwa ka hung ka thang sap ki pa na thu pa chu san jong na sa no hitan chu jong le hi a chu na dinu hitai na zauwa ka thu thang sap chu na tu det jingu le hi chi a chu hu hinga na hita ve chuti a hi lo wang le na ta sanu chu mo a hi so cha polin korin mi te hi nga le kha thot na chun ki pa na tu pha na hi ngova kong thlang sap chu na tu de no wa hi le hi a chu hu hinga na hi ve a hi la hi chu na tu de lo wangu le na ta san naw chu mo a hi anoi ga sim su ki na le ipi ham ki pa na tu pha chu ama sape na pathin le ka budung zu yin duya ei ho chon se zala Krista thi a hitai ti thuhil pi pen kamu uchu nang ho ka pe do hitai ani na chule ama avujun athum na a ani thumnin pathin le khabu ki seidung zuin athodo kitai a hi kitan a hi athui sim dot nei pan ichan che wa dingin pathe ebo pe ven lang amen hi che thuwa ko na pathinin nang jong pathe na bo hen lang loite ho tunia ka sei nom hi ki pa na thu pha chu ipi ham mar bung som le bung gup lang ve nal paka Yesu Kristan chevin leise da thil sem ho zo se nga ki pa na thu pha hi ga hil thang levin koi hile ata asana baptai chang jo so chan tin ata asan lo wang thim lo chang ding a hi ati chu Matthew bung som ni le bung gen ivet kina le gam chan chin pha ga hil thang ovin ati ke hetia ki pa na tu pha ga hil thang ding ati chi ep ham tulaya social media YouTube alwale Instagram ai za chom choma tu seina atamin seidan za chom choma ai wanga ki pa na tu phadi ta chu ep ham ti sei do hi mi a hloma ma jeng he ye chun ki pan tu pa chu ep hitam ti in dong teleng nang dinga ki pan tu pa ep ham Bible in ki pan tu pa nang le ke dinga paka Yesu Kristan ase ju te ko ma ka sang samun ati ki pan tu pa chu Bible ki pang tu pa phiam tile Matthew Mark Luke John iga ti adi e
ki pan tu pha achun dam lo su dam na omen ki pan tu pha achun ha lo te su ha na omen mit cho el bai te dam na omen ki pan tu pha achun za cho mi hem te phat na ding le mi hem te khan to na ding thu tam ta ome ai la ki pan tu pha pi pen tia so cha polin akinga anak bulpi pen si pi ham tu sei tam ta in chilai sei ji ta lo hilai a sei do lo je uwa hu hing na lampi I hol teng le Christian hin kho ki pat na ding I hol teng le zu kham ga anga a ki pan goloi alwa lo le ai ne azia lo lai ne nga a ko na ki pan goloi ni se a thil bol phalo nga na a ko na Christian pha ki pan go tam ta um je uwa ei ma ho angai cha na le be de lo ami hem la ki khel thei de lo ami hem ki khel lo na a hele zu dukan la umjing Hiji zudukan umjing lai si azu mi hem ki khel lo wa hele zudon nom na pa za thi lo wa hele zu zu la su be thei po tin leise na ko na leise na chon se na le be thei pon tin be ta sanga pakai je sui ni pi se yam I bible ni pi se yam ni lu nun te le chon se pung che ding ati le chon se pung che ding hi nang le kin I do zo chi hi lo hi pung che ding hi hiji chon se pung che jing zong le nang le ke ding a apoi mo pen a chon se gado ding hilovin chon se bol the ami him zo hi Krista a ikisu hanova ki pa na thu pa jung I kho ro le wa li I kho lo wa hi le ki ven dan lo hi he tum kem ne ti vin sermon za chom nga yo ti vin ti wa noya chon se ho la ko na ki ven ding dan se jong leo hen a ki ven ding ami him leisi na ko na ki sim Adam le evitha hi na pa hi hichi hi thagawa inuna I khela peng tha mi tha ai ki khel masang si a chu hichi ta sa hin ngai cha na chu leisi thil ho midday cha ta sangai cha hin lai ki mo wa choya dim se ta sa hin leise thu bo hol jing lai si a chu I ti jong le Krista a ko na hu hing na chon phat na chu I chan ha sa ding ti na he chun ki pan tu pas I pi ham dunia nang le kein chon set I zon na ding chon set chunga thu I nei na ding u teng le chon phat na von I ke vona I teng le se le she na thil pholo ho zo se I zo the na ding ta na chu hoya ko na hong ki pan ding ham ti a hele ki pa na thu pha di ta a chu so cha pol chun amma sapen in nang le ke chon se ji in Krista chu cross a thi e athi na le leong sei tam ta ome azo te pakain pha asa hi le phat kit lang ting se ding goi ti ve ama sa pen in Krista nang le ke je na thi in chon se sai hung pen na ji a Krista thi a dunia chon phat lo na inei ho zo se ji a Krista thi a khonung teng le leise na sung sia I het lo je nga jong ina ngai to kha chon se ding ho jong a jong chu Krista na thi sa he tai hi chi ama thi na chu nang le ke dinga chon se izo thei na dinga pakai chun van noi a zona cross a chu ana het be he tai Hilton van noi le ngai chang ho zo se cross a khet be ta ji achun Krista a ga ga thin a zo achun keiman van noi chon se tam ta ka nem se thei bo hi amen ani na achun akivu jin ati ale kolosami te le ka su mi te henga ru so cha po le ka to event na bung ni cha som na khat lang si ma hele a so pite ho nang ho baptize na chu nata asane no sop thing na hilovin Krista thin aj ki vui tha na hi da ve hallelujah amen Krista thin aju wa noi ngai cha jing jeng hi ka ta sa hi ka ga ki vui lut nga ya he chu ka ga thi nga ya he chu hi teng le bo chun Krista thi na thil bol the na zala chu kong tho do ki teng le wa noi ke man ka zo thei bo hi ti chun pathian le ka budung zu yin ni thum nin tho do ki ta ye he bang achun sol cha polin kolosami te ko ma so pite ho akivu mang jeng hi lovin Krista tho do kin na zala chu nang le ke chu pakai thil bol tin zala hin khutha lampi ho nga chu tho do hi ve rombung ge lang ve na hi le ven tu wangin chon phat na bat na nei dai 80 chu he tu ki pan tu pas ipi ta
hoi la ya ki pan tu pan na hol ham na hol na chu akisu lo wa hi le Krista a ko na hat na chu na chan thei lo ding a hi Krista ko na hat na kinga ana asong pi pen ta chu Krista nang le ke ding in a thi in akivu jin ni thum ni na tho do ki tai dam na ho vision prophecy ai lo wa hi le mithi kai tho di ho chu hi che foundation chunga ko na hung pa do hi abul pi pen ta chu athi na te akivui na ho atho ki na hi ti ka sei no me hi chi athi na ki copy na dinga chun paka jin chevin lang ki pan tu pa gil sang le vin ta san na baptai chang so chan tin ata san lo wang them lo chang ding hi ti chu he chun tunia chi ki pan tu pha ke dinga Krista thi hi ke ka chon sin na zo si zi a thi hi ke ma a chon phat lo na zo si a Krista thi hi je o tunia ka ta san na ho malaria ji a kan na typhoid ji a kan na za chom ji a ka ta sa hi so a atan ji na ho zo si hi Krista akivo na chun esu da mo dai ti hallelujah amen isai bung som ngala tum ve na hi le khat khat akivo an ama ho chun nang le ke isu dang hitai ati ale Krista cross a thu na te Krista cross a thi na chun nang le ke chon sit ji a le si na iso tan na chon sit ji a idam mo na chon sit ji a ilung gim na chon sit ji a itizat na chon sit ji a thi itizat na ho chon sit ji a thi na thi khawa i tu tan ho a ko na hi Krista ta thi na chun nang le ke dinga zalen asu dunia anapom ti dunia baptisma le pon ta asan ding chu ama sepe na hechen ponin hi chumin ata asan teng le ata asan na iti hi adi e a hoje a pha e ga ati na le hilo ta asan eima ngai dan ho zo se ki khel the na khop ta asan kangai dan kanamu dan kum som li kum som nga kana che pi sa ngai dan kana nei sa chon dan kana nei sa de ta jeng ho hi a hi poi hi che hi pon hi chi ho chon dan na hin pathin thil bol the na poi ti a pai khangap the na hi che ta san na so cha na ta san zu tu nia pakai na ho la hi banga ta san ho zo se ding atun ata san na bap tai chang so se ding hi ti bo hi chu he chen baptisma hi ke man ka sei pom hi lovin ata asana ati je zung ita asan chi hol nga hi pi ham tunia na ta asan ki nga na chu galati mi te nga sol cha polin tabang sei ki nen pathian thu ga nga yu ti ve ahin ke ho nang ho he nga ka hung se ju ki pa na thu pha hilo akal wala thu pa chum dang hung se ya le ke ho hi wing ai lo le wa na hung kon van til khat to hi jeng zong le ama chu sap se chang hen chang ko na bung khat chang ko na galati bung khat chang ko na masanga ka sei bangwa ka sei ki da hi nang ho na jok saw thu pha chu hi lo wa thu pa chom dang na hi ngwa hung se ya le ama chu sap se chang hen ki ti za ta jeng sol cha ten Pentecost ni ako na Krista thina kivuya na athokit na mihem te dinga huhing na chamkin mihem te dinga galzo na chamkin mihem te dinga van gam lut theina mihem te dinga chon phat hung ki pat na mihem te dinga ping tha hung hi theina he che ki pan du pa na thang sam kalwala ki pa du pa thang sam uma hi le so cha apol chun sap se chang hen he che ki pa du pa ju Krista athi ki vu jin thau ki time he che limbanga nang le ke yong chu he chi ta sa nuai sunga ping pa thi nga ja athi na a hi le so cha apol chun hi chu cross a ki khet be na hi cross a ki khen be hi ta hi le tunia zu i tabang ki zu zong le i tabang kan za le ya che zong le i tabang in chon sit ne gu ndik zong le ama chu chon se na thi sa hi ta ji achun ama chun thil phalo bol theina ta hal ani ta lo ding tin a hin hi chu hi hin kho tha lam pi chu chon dana kona bol thelo ding hilovin danin asezi a bol ding hilovin danin atu bezi a bol nomlo ding hilovin tizat na ji a bol nomlo ding hilovin ata sa nu oi sunga kona pem leise thil ngai cha jing pa leise thu jeng si a pen bang ding gopa
hiti ho zo sengai te theina pa chu ama chu Krista thi na ki pa na thu pha agat jokma agat thi ta ji a chu Krista thi na chun ami him lui ja po mang ta ji a chu ong thau ki pa chu Krista hin ko tha hi ta ji a chun ama chu le chen hung hing na lai zong le zuwa ngai cha na pa be ta ding hilaya pathin lagaw hin ko tha pa chun zu zo theina tha pa ja nei ta jem ti le Krista Jesus chun ven ke man pa noi ka zo tai hallelujah amen tunia na lukup na lum na hi hem alo tunia chon se su atang hi ham tunia I pen ta su atang a tho thal thelo ni ham heti ho zo se su thap na thil bol te na chu Krista ki pa na thu pha hi na ume Krista ki pa tu pha hi thil bol the hi he ki pa tu pa thil bol the ya na ta asna na zo ma hi le Krista za la va noi na zo ding hi va noi zo na nun chi da bang ham o le se na ibet na zo sia politics phalo uma chon se na phalo uma ngai cha na phalo mi na mu na khanga za dim se ai wanga heti ho zo se ke ma thu se thelo na dinga chu ke ma hi ka thi nga ya hi he chi thi na chu ipia ham Krista ki pan tu pa athi na achun athina le to poi athina chu hiti ai ga ke phum na ko na ithi hi ta hi le hin kho tha jong I tho ki nga ya hi he chon chon na dan ho zo se zo pai tha hi tim ki nga ana a inei ho zo se pai tha hi tim ai lo wa hi le ki le sa pin le ai lo wal hoi tho na nei ho zo se pai tha ti bin he na chi na ko ya ko na hung ham philosophy a ko na hung ham science a ko na hung ham alo degree na nei na ko na hung hi zong ti ho zo se pai tha in lang koi ma akisul lo na dinga hu hing na ata asan na zala bo chan the hi je ti chu he chun Krista tha thil bol the na chu thip ji a chan the hi lo jib sang ji a chan the hi lo degree ga nei ji a chan the hi lo Krista thi na de aki vuina atho ki na ki pan tu pa thil bol the na azo azu ma hi ti tu ni chom ta je nga kan se no he chun so cha po chung galati mi te he nga so apun le kha thot na bung kha chang ge chang ko sima he le ke hon ka thang samu ki pan tu phati lo chu koi yin hung thang sam zong le vana ko na hung hi zong le sol cha hola ko na hung ki pat hi zong le ama chu sap se chang hen yesu pite ho thu sei ching thai ti ve mi ngai dan ama ngai dan hi chi ngai dan ti je nga social media a mi pi pui mang no hi nga hu ti ve I sei ding ai le Krista ki pa tu padi da so cha na ong thol na zalen na dam na ru thein na pa khen thil bol thin zo oi ti ve ti kan nge nom him tele so pi chang se in ngai ru ho zo se nga zong ka nge nom na hi Krista ke pan tu pa chu ipi ham na ve nang na holin lam zop the nge ding na lungyal na se min tuidan pa ning Krista thil bol thin na chan no ma le chu ke pan tu pa chu athing se ne wa noi zon dinga Krista ipi hi pakai thungai ho zo se ta sa hagawin phathene bo taw hen ka ki pa e